Ekor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Vice President ke KSU South Central East Circle usamla basuk lang hangwar ula keno paka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited baka company ka papentre ya kasurong Shillong Dauki hajan kasnong light lingkot kadai ka bala temu khnang ban pentwa uni unang ilam ke KSU ula panmi ya kani gajing keno haka arprai trik naitung ahaja pun riau hadian bagi dekat ke KSU South Central East Circle bat ki dekat Jangka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Riwar Mi'ngi Circle. Dalam khamat doba Evenfield Khonglam Kleher Jurib ya kajing pentre yak surok haka jaka belatawa. Hadin kajing aipor ke batang setiau ya ka sorkar ba ya ka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited. Ki arseng kila dawaru yak sorkar jela baka deban pendamno ya ka work order bala ai ka company ka pentre ya ka surok tulin hajan lai lingkot. Daka bakano baka jingtua jong kasurong dangshan kadai hi ka balali khanang daka company banset daki mau ya ko两单嘛，喂，当时就变了。 Tekum ilkhot jong kaseng kibadai na sakani kadong kathai bat kum kipat banong sungsunong jong kani kadong kathai ladang ipe je kini kibanar kiba nakaliang jongi ilapun kre ka kikran bai ta kabasai that the people of Penusla Civil Subdivision demand action kabamut bagi paipa jong ka Penusla Civil Subdivision kim kwa su ya kaktin ki kwa ban yo i da kakam na kata kadaw hadian ka jingkwa jo kane ka surok ngilaya shong meeting kano Husin baru executive director jo ka NHIDCL rai ka ai ka bas ngolongo bat ka ai ka ba ithamula kalong ba nakapor sa kapor ki penibat tang ya ka jing balai bomla bantre ya kane ka surok haka jing yo i jonga baraka jing perkhat jonga katai ka jing tua jo surok hangne haneng ngaong da kabasai bakadai purposely intentionally kamdai accidentally kadai ka bakida thmu khnang kida le khnang bat kida plan khnang bat betua ya kane ka surok kata kadai ka kubur ka basai ka bangakwa ban phai sa kane chai disial menna phi i bahari lo kasi jongi baka kiwa kikiyo sa surok kathan jongi kamdai karitor balyo i baki kiwa kidap kislay bat kikiyo sa lar surok kiwa kithan jongi lada pipinbiang ya kanala pipinbiang ya kimuri pipinbiang ya kijingking tikana sispa naka sispa kinomlong maki kinong pendud ya kisurok kilenti kisingkian jongi henrai ka ai ka bai kamula hakan ka jaka balai ka surok ketua kine ki company ki basna ya kan ka surok ki khang khanang ta ki mau ya ketua kawa pat katai ka gawian na ketua muri kami jaka balai chenu ka haban ya ka surok bat ai ka bajak tu kesni kawan ra ya ka jing tua je ka surok ya no ngin kena
Singapore, nilai keren, berkibor bahalor, berkas state government, hendai ladang isupet, ni kumbagane ke state government, kamdon bor yang kebiadai berkene ke surok. Ni keren berki minister, ni keren berki engineer umpoi senu. Kane ka penisai ba ka sarkar Meghalaya jongi lese kadai ka sarkar ka balaman penibor tang ya urit-urian ya udah kusuk driver ong man penibor ya kita kibor ibalor kiseptin khatot nakataka daw kasami kane ka jing lasting himnot man yan ya kita ki nang try jo kane CDCL nila aya bi jaga bor ka ikhtiar mapin kran mapin yasa jangi mapin pai ya ka jingai jangi khose ka jing kuman jo bi ka jing lasting jo bi kawan raya kane ka jing dia mensua kemalang ya keren ya kaju ka jing betrai kane ka surok kalau pelong mengindu ya kendai ngut kun simreu ndai ya kane ka kenti ka menta ka ipat ka bang ioi ba kan dei syu ka jing knyat narendang kade ka jing knyat nakpo ka jing knyat ya ka kamai ka kaji jo pai ba ni ki badai na sikane ka dong kathan ni snoto ya ka jing hiran jo ka kamai ka kaji jo pai ba nadu makarap karyang usunsar upuai tumpau ka jing hiardar kimar rap kane ka dong kathan jalong basikai nawar mahiardar kimar rap iyo ipat saka ne ka jing pensosat da kane ka jing tua jo kane ka surok menakine kiski ila syong ya ka meeting ka bakerki bang ilarai bang imdai bang susyong bang supetkai bang suyakren kami ndrai bang inhiar no amadan bang pentrehi ya kane ka surok bang ilarai suwa bandap ka sitayau kumang ilabo nilayoi hakikat kubor pada sosial media ba nakaliang jong kibor ki pada pet kilasang man putrei kan ke surok hendrai kum kino nyelam ngimhun pansuyoi ki po sosial media bat nidon ruka-rukom perkat bangin ngai jauh blai klem dayoi hendrai ngai jauh brio tak ada bangin dayoi nakataka daw bukan nakaliang kaseng patum kino nyalam ngihiar akan dia jaga mentakas ni pan pet pan kami lagi jog khmat lakadon sisana em kata ka jing putrei ke surok hadin bangilaya jing tip lakadon ka jing putrei ke surok ngila omru ya kikhot ba nai pat yami ngila pensange no chuai ki rekhot lain na ki katto kan ni kibanwan sunran ini nomor ba ni kwa bandayoi lada kamdan ka jing putrei ke surok ngilong ki blakre pan penmi ya ki pai ba jang kadong kathan jeng ni kumjurung aong ya pi kipat pak kadang kathan liwar mingi nang ne sakmat ngini yakpat ngini yahat pet ngini yakmi kumno kibor kibari pet kile ya kene ka surok ka blan kod akane ka jaka ngim kwa banyo i baka jing trai kan long ka jing trai le men le sisni asni pan thanda ya ka jing yakhi jongi hendrai ngi kwa baka ne ka kam kan ya biteng nang ne sakmat bat kam dei syu ka por ya pi ko kipat pak bapin long tak kinong petkai hapo kilat patai kubor kam dei syu kapor bapin long tak kita kinong komen hapo social media kaladai kaporu belada kapor kadawa berkakam kadawa kadai kapor ya pi bapin ni lem samadan banya trai rengkan pat ka KSU pat ka FKJGP kenang bangin weng ya kini kicik dalade ngimla kanda pau ya ka jisngo berkajing yaro ya iba kota muarjiri iblam additional deputy commissioner in charge ya Peninsula Civil Subdivision ibang ilaya iya kini kikendiak ski bailami samadan panwar pet kan kami ya kini gajaka bat banle ya kabadon kam ni ai burom ni ai kublai ya kajing rai rangba jongpi panpa ban penan kam hok ya la kajong kabor kum utaw nang sensar akan ikadong kathan jongi ni kami lenti bakum utaw officer upay akan ikadong kathan pinyang rangba pinrai rangba balada
kami kalong tang ban supentha me ni nyimat se bangin lehi no nang ni sekmat ngau ba nakaliang jong kibor ki bahalon kaladai ka por ba nilai ban penkut na sisendon ya ka jing trekam jong kane ka company ha kane ka dong kathan namar ka jing long careless ka jing long bom kain snap sebab pelat ni kan mau kamen suana ka por sa ka por kaladan gawai ka inspection ka pangilaya lang nakaliang kami ka KSU ba ka FKJGP hagato ka por ka jinyalang ka dai baik ka jinglay inspection ka dai baik ba ngin penhap no ya kini ki mau ki babu jingma ha kini ki rot surok le jaga ben kong ru company om ya kan ngin penhap no sibet le jaga ba aru ya unir ngin penkhoi no sibet le jaga balaru ya kan ngin penkhoi no sibet sipau kan we jaga penkhoi sibet nalang ilaya ya ka surok la sai step kan nek kumju andang ilaya ya surok kan nek kumju kapun pau sai bau ne company salia ban thok ban syukur wat ya kita ke executive magistrate yo additional DC ban thok ban syukur yang ngi patba kan nek bni sai ke jimbom kain snap nakata daw yo nakabasay ya ka sarkar bas moha termineno ya ka ya kan nega company ko pentray ka surok sowa wano de kitray jaka kitray muluk ki bala pentray kan ka surok pakan sya pat ka thamula pat kalong ba tang suwan ng company mi lai po da jingjia ka bala pensat yang ni dang menin kesngi ngari ai bakalaya ke we ka kubor dan kot ka clip ka ba we orang ba wong ba jaj bagi pa jong ni sani ki bala bantulirit lada dei sa kiwe ki jaka namen nadu menu lada priap kata ka bau tau orang bau ong ka bangin nama online kai ka bang akwa ban ong ba ngi ki tribal bangi ki pajba jokani ka do kathan ngilong ki bri ki bajajai ngilong ki bri ki bayaisha ngilong ki bri ki badan burom ngimdai ki bajrong da kakti ka jat ndai lada phila lesat than kan mau umdai ka KSU umdai ka FKJGP ka bangsim ya karai kidai ki pajba kumbau turang ba la de kren menin balade dei sakiwe ko jaka ngadu menula na via pila de berpriap balada kajia kung kata ka kalimat bagi pajba kisim ya kung kata ka sinja mana berkikli hatu bagi buat senjar pipin kikli ka KSU ka FKJGP na pipin kikli ya kito ki officer ya kito ki company bateri surok ya dibuar bari penjo kan HDCL ngilasan ngilang ya ngilah kedang ngilah jelek ngimkwa si berkenan ya kaju si kaju nak kata daw ngakwa benong bah kam desu kapor ba pinagkan bagi pagba jo katang riwar kidai ki kelong ki kena kam dai syo ka por ba pin niar kat kedan yang ibat ki merak ki bom dondor ki bom songdor hai kam dai syo ka por ba pin yapen ya kayap kaim jo kinong rat kam dai syo ka por ka ba pin yapen ya ka jing singan jo kayat kayeng jo upat ba nang sang sunong kam desu kapor bab inisiasyong tang hakim meeting ban bu sa tang jigerpat ipa ka kubor ka basay sa kasorkar Meghalaya sa kasorkar India sa kibor bali pejo ka NHDCL balada pilang ya ilek kuman balada ka jipentray ka ka surok ka sange hakano kasni hakane ka beta ka wadhod KSU kan mibiang Ramadan harengkat berkipatba bangin lehi ya kabadan kam priwar mingi demand action le ya kakam kumapikran le no wat buteng kulai sibun kulai sejarmu maca perang keluar dari Islam KSU Islam kipatba kata priwar mingi kami ini bat ini kesurok bapilawan anu besim bentalang
hakani ke step pemerintah kabangi kum keseng ilarai bertrei hino yakni ke surap henrei andang ila poi hang ni yoi ba kita ki JCB kita ki she ila don hang ni ila trei kum keseng ila simno dakarai ban bu no yakni ke meeting lingkot mental step hakani ke jaka but ngangai scam bagani kecing hilang ini kini ke meeting ikut ke jongi kelong kubor sebaro kejela sebaro hari India hibaro kawai bangi mungkin nong senang jauh ni katakan nilai kendo jingnya menta lah nerus nem kecing tray yang kini ke surak ioi bagampoi syai ru kebubun ioi ba nisem kijing kijing jenjar kijing yap bat benta kakenti poi sa kijing yap khan sa kini kathan ikumta kum kaseng nyemban se ban mi hino ban perkhat balada ka company kamla menteri kini surok benta menteri hino rei yo iba kini company benta kilawan menteri hi hangi hakade kajaga ibanem persem ya kepor naso bankot ya present ke FKGP ban ai sikentian akentian hangne yangi lại em lặng hả để không dụ là các team trong cái SUS đấy SDQ để là cái liang mi cái FKGP để kumpala yo ji po social media pala ya keren ya tosi pala before no ex director jongka NHCCL pala de yula on train hapo ka si tayu tinakaliang mi kaseng layrai bang ya tihi nakanaka surok te pala yo ji bang pihak tosi pala ya keren po media panghera pi laujong ulingka ki bersya ki bakheu tentia semi karai bang sangai noi bala ji nakane te lese perkat ibakane ka ditrei jong gina gi company na se ji ki ba teng ban gina gi ki arseng te la kan ditrei ban in ditrei non tiak sing hane te wala kataro en ya ye usia ya mi na gina gi batrei na company bayo ba tan sulaja mi nene lese lesi yo tre suman gi te ui nak liang mi saya lumbiang te sim mi dakarai ka bakap tengah te tanggawi nak liang mi kaseng FGP ketujuh ni nak ka company badai en tre kloino ka bang pendek kloino ka nak surok ka ba di sokwe ginane namala MKM bang ya no kaliha namar ba ki paiba mi site kinong belas ki la MKM ki bang yo nakasemen siap unarot nama sate si de ki im singi da ka belas ngi te habe de en ka marba mandi te las nang kodor ga ste te kam begini kali ha ro kali kit marba ko yo online no ke te nama ba menin ka ski ni songkai en gilong yu nang hat kali ka no ka dor mar ya tin te sine ong kita barit ha ka to port podong ha ka surok dang hyang ko surok dang yo en tit nau khao ha ka dor khalai hentia pa na de basno ka ne ka surok ador kau lapoi khasau ndai pu pemol lak tajur te dawai bagana ka company bari trai ka domdam an perkloi ka na kam te nakaliang himi ka seng kentuy na ka sarkar kentuy na ka NITCL ba nakana ka company dehin tan milit no dawai bari. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our right, our future.